Na kompletno raspoloživom izlagačkom prostoru Beogradskog sajma pod sloganom Između planina i mora održan je 43. Međunarodni sajam turizma. U hali 1 Crna Gora, nama najbliža ali najlepša turistička destinacija, predstavila je svoju bogatu ponudu na štandu Nacionalne turističke organizacije. Herceg Novi, grad stepenica i večitog zelenila, neverovatne lepote na izuzetno značajnom i atraktivnom geografskom prostoru između najviše planine Dinarskog masiva Orijena i ulaza u najlepši zaliv sveta, Boku Kotorsku, pripremio je izuzetno bogatu letnju turističku ponudu. Upravo prisustvujemo jednom gastromuzičkom događaju koji se ne tiče samo Herceg Novog, već i čitave Boke, tako da došli ste u pravom trenutku na naš štand. Što se tiče Herceg Novog i ponude ove godine, pored onoga što je dobro poznato našim tradicionalnim gostima, svakako bi trebalo istaći i nova 2 festivalska događaja koji će se desiti ove godine. Dakle, pored brojnih festivala koji su već, da kažemo, od identitetskog značaja za Herceg Novi, ove godine ćemo imati i novi festival Naše more, naše skale, koji će se u organizaciji Adria televizije organizovati u junu mjesecu. On će biti dosta nalik nekadašnjim sunčanim skalama koje su dosta bile poznate i na neki način obilježavale Herceg Novi. Drugi festival je festival Hype, koji je koncertskog tipa, biće od 19. do 21. avgusta, također u Herceg Novom, i tu će isto nastupiti brojne regionalne zvijezde kao što su Hladno pivo, Džiboni, Urban i tako dalje. To je što se tiče festivalskih noviteta. Naravno, Herceg Novi je poznat po brojnim drugim elementima, pored prelijepog primorja, odnosno priobalnog dijela kojeg turisti znaju. Herceg Novi nudi jako puno i u svom zaleđu. Dakle, planina Orijen, poluostrvo Luštica, sa nama imamo izlagače Park prirode Orijen koji je također jedan od noviteta u našoj opštini, tako da ima jako puno toga za ljubitelje kulture, ljubitelje naravno sunca i mora koje je tu pa je tu, ali tu su i aktivna ponuda i proširen izletnički sadržaj i tako dalje, tako da jako puno razloga da ovo ljeto posjetite Herceg Novi. Što se tiče cjenovne politike, ona će biti na nivou prošlogodišnje, tako da gosti mogu biti mirni u tom smislu. Što se cijena tiče, one će biti zaista dobro poznate od ranije.